Yitwa General Alain Guillaume Bunyoni, yabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi, yabaye umuyobozi wa polisi mu gihugu cy'u Burundi, yabaye mu myanya itandukanye mu ishyaka rya CNDD FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Misi mike yatambutse nibwo twabagejeje amakuru yuko ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse yamaze kugezwa mu bitaro bya Gitega kugira ngo yitabweho n'abaganga, ariko amakuru akavuga yuko ubuzima bwe bwari buri hagati y'urupfu ndetse n'ubuzima uko byakomezaga kugenda bivugwa. Byinshi rero kuri General Alain Guillaume Bunyoni, amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya akaba tubwira ibindi bikomeye cyane ku buzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni. Ndetse hari umwe mu banyamakuru bakora imbere mu gihugu cy'u Burundi utifuje ko amazina ye atangazwa, yavuze ko hari amakuru akomeje guhiswa ko yaba yamaze kwitaba Imana, yaba yamaze gushiramo umwuka. Amakuru tugikomeje gucukumbura no gukurikirana 5 kuri 5, hanyuma kandi turaza kugenda tuyabagezaho byinshi rero n'ibindi bikubiye muri icyo kiganiro twagiranye n'uwo munyamakuru rero wo mu gihugu cy'u Burundi. Ndaje mbigarukeho gusa mbere gato yuko tubiganiraho, reka mbanze manyuze hirya no hino babwira amakuru akomeje kugenda avugwa. N'ubundi tudatinze, reka duhere mu gihugu cy'u Burundi babwire ko uwitwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko agomba kujya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango w'isinywa ry'amasezerano ya nyuma y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yateganyije ko ayo masezerano azasinywa tariki ya 5 Ukuboza 2025 nyuma y'igihe kiri hafi y'ukwezi intumwa z'u Rwanda na RDC zumvikanye ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Hanyuma mu makuru akomeje kugenda avugwa, umuyobozi w'ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa, yatangaje ko yibona nk'ushobora kuzaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe byaba bibaye ngombwa. Yabitangarije umunyamakuru wa CBS News Pri Lewarne wakoze icyegeranyo kigaragaza uko ubuzima bwifashe Goma nyuma yuko uwo mujyi n'ibindi biciro byinshi bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru byigaruriwe n'uyu mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse mu gihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yahishuye ko hari umwana uri munsi y'imyaka 18 wiga kuri kimwe mu bigo by'i Kigali wasambanyijwe bitewe n'igihano ababyeyi bamuhaye, gituma rero abandi bamusezerera, aho rero gutaha ahitira muri loji. Mu kiganiro RIB yagiranye n'itangazamakuru itariki ya 1 Ukuboza 2025, Dr Murangira Thierry yagaragaje ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari aho rikorwa rigizwemo uruhare ndetse no kudakenga ku babyeyi mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo mugoroba nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma, aho Dr Terasfore Ndabamenye yagizwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, mu gihe Dr Rusita Kayitesi yagizwe Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, asimbuye General Tad James Kabarebe wagizwe Umujyanama Mukuru mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika. Ni byatangajwe mu itangazo ryaturutse ku biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uwa 1 Ukuboza 2025, igaragaza abayobozi rero batandukanye bashyizwe mu myanya na Perezida wa Repubulika. Mu bandi bayobozi rero bashyizwe mu myanya harimo Solange Uwituze wagizwe Umunyamabanga wa Leta muri Minagri, naho Dr Murigande Charles yagizwe Umusenateri asimbuye Dr Kayitesi wajyanywe muri Minafete cyangwa se muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hanyuma byinshi rero kuri aba bayobozi muri rusange turaza kugenda tubigaruka, gusa reka mbahe ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye, tuganire ku ngingo ikomeje kugenda igarukaho cyane, ni General Alain Guillaume Bunyoni. Masaha make cyane atambutse navuganye n'umwe mu banyamakuru bari mu gihugu cy'u Burundi, mubaza uko ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni bwifashe. Mu kiganiro hafi cy'iminota igera kuri 12 twagiranye ku murongo wa telefone, ariko ndaza kubabwira bimwe mu by'ingenzi mu byo twaganiriye. Natangiye mubaza nti ese aho mu gihugu cy'u Burundi umwuka umeze ute? Arambwira ati mu gihugu cy'u Burundi ibintu bimeze neza, na amahoro. Ati ko hari amakuru avuga yuko mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ndetse n'igisirikare ko habatangiye kuvamo umwuka mubi kutumvikana, ahanini hashingiye ku itabwa muri yombi rya General Guillaume Bunyoni ndetse no koherezwa abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arambwira ati niko bimeze, ati ntabwo ari ibibaye aka kanya, ati ni umwuka mubi umaze iminsi ututumba. Ati mu mugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi, yaba perezida ubwe Neva ndetse n'abayoboye uwo mugambwe ntabwo barimo barahuza. Binavuga ko perezida Neva ngo arimo arakora ibishoboka byose mu kureba uko yakwikiza n'abarimo na General Prime Niyongabo. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ni chef d'état major w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ati rero byose bivuga ko haba hari umugambi yaba ushobora gukorerwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se akawukorera abandi bayobozi bakuru cyane cyane bo mu ishyaka rya CNDD-FDD n'abandi b'ingabo, mu rwego kugira ngo rero mu by'ukuri aburizemo umugambi uwo ari wo wose wo kumuhitana cyangwa se wo kuba yanahirikwa ku butegetsi. Hanyuma
ntabwo twatinze ndamubaza nti mu minsi mike ishize mukuru w'igihugu cy'u Rwanda abajijwe ku kibazo cy'ifungurwa ry'imipaka y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ati kandi ku munsi w'ejo twabonye Perezida Neva aganira n'abanyamakuru avuga nawe ku ifunguro ry'iyo mipaka avuga ko ati u Rwanda nibwo Kagame yavuze ko Burundi nibwo bugomba gufungura imipaka kuko u Rwanda ntabwo bwize bigiramo uruhare. Neva ku munsi nawe w'ejo yavuze ko u Rwanda nibwo rugomba kuba rufite urufunguzo rw'uko imipaka igomba gufungwa ati bakora ibyo tubasaba hanyuma natwe dufungure imipaka ati kandi tuyifungura nibabikora ati mu by'ukuri ntabwo tuzongera kuyifunga. Ibyo rero Neva asaba abagize uruhare mu kugerageza gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza muri 2015 bivuga ko harimo abagiye bahungira mu gihugu cy'u Rwanda nginga kenshi u Rwanda rwahakanye ivuga ko rutabohereza bitewe nuko bari hano mu Rwanda nk'impunzi kandi amategeko arengera impunzi agomba kubahirizwa uko byagenda kose 5/5. Hanyuma Burundi rero rukavuga ko abarimo General Godfrey Niyombare bari mu gihugu cy'u Rwanda bagomba gufatwa bakorezwa mu Burundi kugira ngo bakatirwe igihano cyangwa se bacirwe urubanza dore ko benshi bagiye banahanishwa igifungo cya burundu. Hanyuma rero tudatinze nabwiye nti General Guillaume Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi, yabaye umuyobozi wa polisi, yabaye mu ishyaka rya CNDD-FDD ku butegetsi, yabaye inshuti na Perezida Neva, yabaye inshuti na Perezida Petero Nkurunziza nyakwigendera, none uyu munsi ari muri gereza. Umwuka uhari mu gihugu cy'u Burundi ni uwuhe? Iyo uganira n'abaturage mu gihugu cy'u Burundi niki wumva bavuga kuri Guillaume Bunyoni? Icya mbere yambwiye ati ntibyakuriye umwuka mubi cyane mu ishyaka riri ku butegetsi nyuma y'uko atawe muri yombi. Ati kugeza ubwo n'abandi bayobozi b'abanyapolitike bishizemo Perezida Neva ati kuryo n'abatabacungiye hafi bashobora kuzamuhitana cyangwa se bakaba bamukorera kudeta. Atariko ikindi cya kabiri none kuva yafatwa na buriya burwayi akaba yaragiye kuvurizwa muri gereza ya Gitega ati nabyo byongeye gukomeza gukongeza wa mwuka mubi n'ubundi mu gisirikare ndetse no mu ngabo no mu gipolisi mu bakomeye bose mu by'ukuri aho bagiye bamwe basaba ko habaho ibiganiro hagati y'umuryango wa General Guillaume Bunyoni na Perezida Ndayishimiye akaba yareba uburyo yamubabarira cyangwa se yahabwa imbabazi. Ariko mu buryo butunguranye cyane ibinyamakuru akaba yambwiye ko nawe hari amakuru akomeje kugenda yumva akomeje kugenda ahwihwiswa avugwa yuko ubuzima bwa General Guillaume Bunyoni ushobora kuba bwararangiye cyangwa se yaba nariho akaba ariho nyine ibyo gupfa wa wundi wavuga ngo n'ubundi ubuzima bwe bugeze kure cyane ku buryo igaruriro rye rigoye cyane. Akaba rero yambwiye ati nuko natwe dukomeje kubyumva ati turimo turakomeza tugere dutohoza turebe koko niba yabakiri muzima cyangwa se yaramaze gutabwa muri yombi kwitaba Imana ati wenda ahubwo leta ikaba ariyo isigaye mu ihurizo rikomeye cyane ryo gutangaza urupfu rwe ati byose nibyo dukomeje kuyatubwira. Twababwiraga ko minsi yashize uyu nyirango reka wenda tunarebe nk'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com. Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com mu Rwanda hari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10/25 bagize bati General Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri 2020 kugeza 2022 yajyanywe mu bitaro bikuru bya Gitega nyuma yo gutabarizwa n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ati Bunyoni wari mu bayobozi batinyitse mu Burundi ata muri yombi muri Mata 2023 ashinjwa ibyaha birimo gushaka kugira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye byaramuhamye akatirwa igifungo cya burundu. Ajyanwa muri gereza ya Gitega. Perezida w'umuryango APRODH uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pierre Claver Mbonimpa yaraherutse gutangaza ko ubuzima bwa Bunyoni bwahungabanye cyane bikomeye bigeraho rero asigaye yumva abantu akisha munsi y'igitanda mu cyumba cya wenyine afungiwemo. Mbonimpa Pierre Claver yagize ati ibyo bagiye rero kumureba baramuhamagara ntiyitabe bagategereza nk'iminota 20 cyangwa se 10 bakinje bakareba bareba muri dushe bagasanga nta uriyo bagasanga yishe munsi y'igitanda ati niyo yiryamiye avuga ibintu ubona ko rero adidimanga. Iyi mpuruza yageze kuri Perezida Ndayishimiye yohereza intumwa kuri gereza ya Gitega kugira ngo rero zirebe uko ubuzima bwa Bunyoni buhameze. Zaratunguwe rero kuko zasanze atavuga neza atariba neza kandi yumve neza n'ibiryo byinshi cyane ahabwa atabyemera. Mbere yuko amakuru y'amagorwa Bunyoni ari kunyuramo ajya hanze yari yoherejwe abaganga b'inzobere mu buzima bwo mutwe kugira ngo bamusuzume. Raporo bamukoze igaragaza ko nta gikozwe bwangu ashobora gupfa. Ubuyobozi bwa gereza ya Gitega kandi bwari bwaranze kohereza General Guillaume Bunyoni mu bitaro
aho yari kwitabwaho byihariye, ariko nyuma y'ibwiriza ryaturutse mu buyobozi bukuru bw'igihugu yajyanywe mu bitaro bya Gitega mu gitondo cyo ku itariki ya 9 Ukwakira 2025. Leta y'u Burundi yagize impungenge ko Bunyoni ashobora gucika, imuha rero imodoka 8 zimuherekeza zirimo abakozi b'urwego rw'iperereza polisi naho mu mutwe w'ingabo zirinda ingoro y'umukuru w'igihugu kugira ngo bakomeze kumurindira hafi cyangwa se kumucungira hafi atabasha kuba yabacika nk'uko byagiye bigarukaho. Hanyuma yaho gato indi nkuru yagarutse ivuga yuko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga cyangwa se bukomeje kuzamba kurushaho. Bibutse ko yabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri 2020 kugeza muri 2022. Hanyuma rero Bunyoni wakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kugambirira kujyana nabi Perezida Evariste Ndayishimiye, yakuwe muri gereza ya Gitega tariki ya 9 Ukwakira ajyanwa muri ibi bitaro. Icyemezo cyo gukora General Bunyoni mu cyumba yarafungiyemo wenyine cyafashwe nyuma yaho abaranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagaragaje ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bwahungabanye bigeraho ajya yumva abantu akisha munsi y'igitanda. Intumwa z'umukuru w'igihugu zoherejwe kuri gereza ya Gitega kugira ngo zikurikiraneho ikibazo cya Bunyoni zatunguwe n'ubuzima zamusanzemo kuko atabashaga kumva neza ko navuze hejuru. Umwe mu bamenye iki kibazo yatangaje ko Bunyoni ari kuvurirwa mu ndembe kandi ko yahawe itsinda ry'abaganga n'abaforomo bita ku buzima bwe, ariko hafi aho bakaba hari abapolisi n'abakozi b'urwego rw'iperereza SNR babacunga. Umuganga ukorera mu bitaro bya Gitega yatangarije urubuga SOS Media Burundi ko Bunyoni ataragarura ubwenge kandi bitewe n'uko ikibazo kiri kurushaho gukomera. Tariki ya 12 Ukwakira yoherejwe n'abimenyereza umwuga wo kuvura baturutse Bujumbura, ariko nta mpinduka ziragaragara. Ati ari gupfa, ati hari ibyago byinshi cyane by'uko atasubira muri gereza ari muzima. Ibyo ari kunyuramo ati n'umwanzi wawe ukomeye ntabwo ushobora kumwifuriza. Bunyoni yakuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri 2022 muri Nzeri, ubwo Perezida Ndayishimiye yari amaze iminsi amuteguza ko bazahangana. Yataye muri yombi muri Mata 2023 nyuma y'igihe gito yihishe imbere mu gihugu. Mu Gushyingo 2023 urukiko rw'ikirenga rwamukatiye igifungo cya burundu yarajuriye, ariko muri Kamena 2024 urukiko rwashimangiye iki gihano cya burundu kuri uyu mugabo woze ari gikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi. Nakubwiye ko yabaye nyiri minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa Ndayishimiye, yongera kandi abantu umuyobozi wa polisi mu gihugu ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. Hanyuma reka mbabwire ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko agomba kujya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muhango w'isinywa ry'amasezerano ya nyuma y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yateganyije ko aya masezerano azasinywa tariki ya 4 Ukuboza 2025 nyuma y'igihe kiri hafi y'ukwezi intumwa z'u Rwanda na RDC zumvikanye ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bemeje ko biteguye kujya Washington DC gusinya aya masezerano, bagaragaza ko ibiganiro bimaze igihe bizatuma rero intumwa z'ibihugu byombi bitanga icyizere cy'amahoro arambye. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 2025 yavuze ko Amerika yamutumiye kugira ngo nazitabire umuhango wo gusinya amasezerano kandi ko azajyayo. Yagize ati neganya kujya Washington kwitabira isinywa ry'amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa. Amerika yateguje ko umubano w'isinywa ry'amasezerano uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu benshi barimo abo mu karere bahagarariye leta ya Qatar, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byamaze kwemezwa ko Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community nawe agomba kwitabira umuhango ari kumwe na Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi muri iki gihugu cya Kenya. Rero akaba bombi bagomba kuzitabira uyu muhango w'isinywa ry'amasezerano mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma umuyobozi w'ihuriro rya AFC 23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko yibona nk'ushobora kuzaba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe byaba bibaye ngombwa. Yabitangarije umunyamakuru wa SBC witwa Pri Lewarne wakoze icyegeranyo kigaragaza ko ubuzima bwifashe Goma nyuma y'uko umujyi n'ibindi bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru byigaruriwe na mama 23. Ubwo uyu munyamakuru yaramubajije niba yifuza kuba Perezida wa RDC, Nangaa yabanje kwirinda kwerura ngo asubize icyo kibazo, ariko umunyamakuru akomeje gutitiriza umusubije agira ati ndi umunyekongo mfite uburenganzira bwo kuba Perezida, ati bishobora kubaho kandi nabyakira nk'inshingano. Umunyamakuru ati wumva waba Perezida wa RDC? Corneille Nangaa yazunguje umutwe abyemera. Umunyamakuru niko rero guhita rero akomeza agira ati noneho ndi kuvugana na Perezida wa RDC wahazaza. Nangaa mu ijwi rituje ati mfite ubwoba ko ariko bimeze, ati ko ari kuvugana na Perezida wa RDC wahazaza. Abajijwe kubikunda kuvugwa ko uwo mutwe uterwa inkunga n'u Rwanda, Corneille Nangaa yabihakanye ati nta bufasha na bumwe duhabwa n'u Rwanda.
turi abanyekongo kandi turwanirira impamvu zacu, agaragaza ko ibyo ari ikinyoma gikwirakwizwa na leta ya Kinshasa ishaka kubaharabika. Ati ibyo bidushinja ni ibinyoma ndetse no kuduharabika nta bimenyetso bifatika, ibyo ni igipindi cya Kinshasa, batsinzwe urugamba ku isibaniro bahindura umuvuno batangira kuduharabika. Ku bijyanye n'ibyakunze kuvugwa n'umuryango mpuzamahanga ko mama ya gatatu ushobora kuba yarakoze ibyaha by'intambara byibasiye inyoko mu ntanga, yavuze ko ndabihakana ndabyamagana nkavuga ko ari ibinyoma. Corneille Nangaa yagaragaje ko kuri ubu mu bice bigenzurwa na mama ya gatatu by'inkariko Igoma ubuzima bwaragarutse, abantu babayeho, abana basubiye ku mashuri, nta bindi bibazo by'umutekano muke, Igoma iratekanye cyane. Mu minsi ishize Corneille Nangaa yagaragaje ko yifuza ko imiyoborere ya RDC yahinduka n'izina ry'igihugu rigahinduka. Yabitangaje mu mahugurwa yabereye mu mujyi wa Goma ku 27 Ugushyingo 2025, aho yasobanuye ko AFC 23 yifuza impinduka mu miyoborere ya RDC, aho intara zose zahabwaga ubwigenge mu buryo bwa federalisme. Federalisme rero ni uburyo bw'imitegekere aho intara cyangwa se leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga ikigenzurira umutungo wayo, ariko hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga. Corneille Nangaa yasobanuye ko federalisme ni uburyo bw'imitegekere aho intara cyangwa leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga ikigenzurira umutungo wayo, ariko hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga. Corneille Nangaa yasobanuriye abari mu mahugurwa ko AFC 23 yifuza ko igihugu cyitwa RDC ubu cyahinduka RFC, Republique Fédérale du Congo, mu rwego rwo kubahiriza imiyoborere ya federalisme. Hanyuma rero federalisme akaba rero yagize ati icyerekezo cyacu n'ihuriro ni uko cyitwa RDC uyu munsi kigomba no guhinduka Republique Fédéralisme du Congo, kandi nta bwoba dutewe no kubivuga, niyo mahitamo nicyo cyerekezo. Umuyobozi wa AFC 23 yatangaje ko iri huriro riharanira ko abanyekongo bose bagerwaho n'umusaruro waho batuye, bitandukanye n'uko bimeze ubu kuko ab'Kinshasa baryamira abandi. Ni kenshi Corneille Nangaa yumvikana nenga imiyoborere ya RDC adaca ku ruhande, kagaragaza ko mu byo AFC 23 ishyize imbere harimo kubaka inzego zose z'iki gihugu kugira ngo rero gisubirane ijambo ku ruhando rw'amahanga. Corneille Nangaa yavuze kenshi ko AFC 23 nitsinda urugamba rwo kubohora RDC izakuraho perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi asimbuzwe undi muyobozi ushoboye kugisubiza ku murongo muzima. Yakomeje kubigarukaho rwose kenshi cyane, kenshi cyane pe. Hanyuma mu bindi reka mbabwire yuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsira yavuze ko umwana w'imyaka 18 washutswe amafaranga yari afite akayishyura roje akayasambanyirizwamo. Ati icyo kibazo twarakimenye kandi twatangiye kugikurikirana, ngo rero no gutegereza tukazamenya koko y'ukuri niba RIB irimo iragikurikirana, aho kizaba kigeze nako tuzajya tubibagezaho amakuru yacu ari imbere. Kambashimire mbifuriza gukomeza kugira